emoyeni emusutha emoyeni automatically usutha nengaphandle. Once kwaba rich ingaphakathi lakho automatically ingaphandle lakho liba rich. Did you know ukuthi ubuso bakho uyigceke lehliziyo yakho? Into ayiyo ngaphandle yona sitshela ukuthi unjani ngaphakathi. Into ayiyo ngaphandle yona street address yokuthi wena unjani ngaphakathi. So if umfundisi wakho ezothula speech ahead and kunento efanele niyazi futhi bazalwane wathi umfundisi wakho kuba ahead uma nesikhathi esanele sokuhlala noNkulunkulu. Ngalesikhathi ehlala noNkulunkulu udownload izinto zakho. Asise eBhayibhelini uMose wahlala noNkulunkulu embhalela amatshe. Ngiyangizwa bazalwane no siyaza kule yokukhazimulisa kwakhe wambhalela imithetho ematsheni wathi basibedumisa lapha ezathi ngoba bethu uMose usefile bakhanda ithole legolide wasethi uNkulunkulu uIsrael uyadumisa odumisa yabo ayizi kumina futhi ke iyakubani mayingathi uNkulunkulu futhi iyakubani usoyithola impendulo ukuthi uma ingoma ingadumisa uNkulunkulu idumisa abantu. Angikhulumi ngekwaito sengisho ingoma ifuthi ayidumisa uNkulunkulu idumisa abantu. So uthi uNkulunkulu badumisa bona kodwa indumisa ayizi kumina. Angazi ukuthi babehlabelela yiphi ingoma lubu futhi uhlobo lwengoma kodwa bona babedumisa. Kusathi lento abedumisayo ayizi kodwa kumina. Iya manje kwenye indawo. Usethi uNkulunkulu ngizobabhubhisa. Usethi uMose cha ungababhubhisi. Ngoba make wababhubhisa bakhona bangizwakodwa. Ngoba umake wababhubhisa bazokuthuka bazothi wabakhiphe eGibhithe wazobabulalela ehlane. Ima lithi iBhayibheli uNkulunkulu waphenduka olaleni lakhe ephendulo bani uMose. Uyabona ukuthi umholi wakho uyakwazi ukulishitha uhlelo likaNkulunkulu ngawe. So ke uma ngabe ezoba okay waseyithatha ke imithetho le wasedilika nayo uthi afika la ezansi baguqe phansi ngamadolo ukuhle kahle ngemini. Hawu nenzani manjena kwenze njani manjena wathini uMose immediately edini khona ohambiza ngoba baka immediately last week immediately edini waphathaza phansi imessage kaNkulunkulu ayisayihlalela isikhathi singaka lapha phezulu entabeni. Abantu imessage efanele bayithola abasayitholi ngenxa yokuthi umholi wabo usediniwe. So make sure